Syai kedar ki pajba haden ya kaba iba bat scam merbo ila pensyai lengba ke Facebook page ka jong manu baladawa nengkong ya ka artikel lais pa anyo poi ngatrai bun na pedang jong pi ke bala kamhe kamsan pi kan mau bha ya kani ka artikel lais pa anyo poi udai we neki uriu krau baponam kar jelami klia bat kamtame na west kasel kata oba hoping stun lengdo banengkong ubadawa ka artikel lais pa anyo poi udai uba hoping stun lengdo ubaladawa nadu usnam kat kendai pa anyo po hoping stun lengdo udai weneki unongeki hillstat lani unong dawa ban penyo yala kajong kajela mi khalia bat une udai MLA uba bat hadu ba undaklat nasla jong kenika perthei hadu ba ulut bamkwai hadwar ublei hoping stun udai weneki ubreu uba judawa baro sikata ya ka laispa nyopoel ne ka artikel laispa nyopoe ka balengo kalongpat ba hadu menta dangdon ki bompat pepang ka artikel laispa nyopoe ngan persyangno ban penrung ong uba marbo ngan persyangno ban penrung ya kenik artikel ha ka selebos jong ka BA political science kenang baki politician kiban mi hadin kin nom longshu kum balong kini kibakren bi menta hooj kade ka jinsisha kumba ngiru latep ba ngijuyo sngew ba ubahping man ba upenlong ya kino kicingkan bas election uju pensngew syapang ka artikel lais pa nyepoi Henry bebun na pedang jongi ngim syam latep ka kata ka artikel lais pa nyepoi Henry u Dr. Batskam merbo ula ongsyai banang ni syakmat ngan persyangno ban penrung ya ke artikel lais pa nyopoi hak selebos jong ke BA political sen kenang baki politician kiban mi hadin kin nom longshu kum balong kini kibakren klebij menta hoj kadeniam kajinsya pila ban komen share kene ke video kenang baki pajba kibabun kentep ya kajing shisha hapo ka jela miklea bat kamtame kum ki jaj menriu kazi kibadan ya ka shidil hapo kariti sensyar kari India.